I ćao dragsunci, dobrodošli na ovu epizodu. Danas, kao što vidite, opet imamo jedan vlog. Kiko nabavio novi cviki. Cviki, novo cviki. Inače, slikat ću vam, ostavit ću vam u opisu. Ovo je moja nožova stroca Mili. Ma da! Malo reći da je normalna, jedna od najpametnijih u svom razredu. Danas najbolji rukopis. Danas smo kod nje kući, evo njene kuće, malo izgleda ružno kad se vidi s ove strane, ali stvarno je unutra kup. Pred moja most, ako se neko sjeća jedne slike kad smo bili ovdje, kad smo se ja i Mili slikali. Pa ja brali smo kačunke više. I on je, ljubiš pice. Ljubiš pice. Ma da, to ti je nova fora. Aha, Kapičunk. Super. Kratunčica. Jebote. Peta fora ili šesta fora? Imam ja fora sam. Radimo u šumi. Da, malo šetamo ljudi, znači danas poželim vam pokažem šumetnu koja se nalazi na Ljubačama. Ovdje neka žgaha, ne znam nija šta je vodo. Aha. To je trava. Tu neka travulja. Javelka! Vidi, nije ona baš sva svoja. Ma gdje? Je ovo Srijemoš ovdje? Ha? Ja mislim da je ovo Srijemoš. Nisam odavno bio u šume, pa sam zaboravio kako Srijemoš izgleda. Ali, pardon. Sve, kako ćemo se vratiti kući? Pješke, s bismiletom. Hej! Možda smo predaleko. I odo malo šetati. Ako ne smiješ vratiti. Ok, snimaj svoju emisiju. Banana! A što ako nas moja majka traži? Pa broce, reci. Tvoja mama. Ljudi, našli smo, nismo našli. Jesmo, evo je. Jebote, trova. Mislio sam da je žica, ali nije. Pa da prodamo kod Osmana. Pa kako se zove? Vidite ovo drvo. Drvo kampanj. Neko su ovdje potpisivao na ovom drvetu. Ali će i Kiko potpisat, ha? He, nećeš nimalo. To je priroda, dobra. Pa neće ga sjeći. Hvala Bogu neću. Pa neće ga sjeći. Samo ukosat svoje ime. Pa eto, tako da, to ćemo isto snimit. Samo se Kiko dočepa. Evo ovdje, vidite. Pazite ovo drvo ovdje. Ovo prava TV emisija. Evo vidite ovo pravo drvo. Znači, na ovom ćemo se drvo potpisati ja i Mili. To jest ja ću pisat. A, vi ćete sve tu da vidite. Leko smo Kiko otišli. Vidite, ona se baš puno bojim. Dobro, vidimo, samo da pokažemo riječicu. Da, naša najljepša rijetka u Ljubačama. U stvari ovo su Ljubače. Da. Kako ćemo to priskočiti, Kiko? Pa, vidite. Malo ga grećemo. Ako želite da odemo i do Kiseljaka, ali sad nećemo, pošto smo ja Mili sami. Da. Kad budemo ja i moj babo išli. Jako smo sami. Ja i babo budemo išli. Snimat ćemo na Kiseljaku. Ne samo tebe. Na Kiseljaku. A kako ti? Onda, da, svi ste me pitali, će li biti neki novi video što se tiče igrica. O, baš je lijepo šuma. Da, bit će. Ja. Samo ne znam baš tačno kad, pošto mi kompjuter malo je reći da je lagao. Evo ga je. Šta? Srijemoš. Da. Evo ga, to je Srijemoš. Na tamo reći Tildi da smo našli Srijemoš. Znači idemo sad, ja ću ovdje zaustaviti video. Ja ću ovdje zaustaviti video, zato jer hoću da odem da nabavim materijal da uplašimo naša imena. Pa se vidimo kasnije. Bum! Ćao! Jebote, blic. Ok, ovo je najbolji video. Video je najbolji, samo da kažem. Svi like na njeg. Nemoj. Evo ljudi, nabavili smo pribor. Daj. Sikirica. Šta se nije sikirica? Sikirica. Čekić i šarafcije. Ja sam zaboravila. Plusasti šarafcije. Ja sam zaboravila kako se zove. Ja. Prije nek što sam je rekao da ja snimam, ona je rekla sam ja najgori rođak. Priznaj, sad si rekla. Rekla sam da si mi najbolji rođak. Onda kad je skontala snima. I kad sam rekao o čemu se sve ovo radi. Onda sam ja najbolji rođak. A do malo prije sam bio baš čubaka nekakav.
Da, velika. Znači, idemo da nađemo. Što se tiče još nekih dijelova, napravit ću i selfie štap. Mogu ja nešto reći? Neš, moj kanal, napravi sebi. Što se tiče selfie štapa, to ću isto nabaviti. Da lakše možemo držati. Majko, rupe. Nije rupa, našli smo neku čubaku. Nešto kanak. Znači, idemo sad do onog našeg hrosta. Nije voli ga, bostana ga. Nešto da je žab. Uj, ja mislim da je Mili čula šta se iza mene čulo. Ja sam pogodila. Eno ga hrastić. Malo je poteško ga naći, vidite šumetno. Pogodio da je to hrast. I eno ga Mili. Eno ga. Nisam pogodio. O, Mili! a stvarno je velik hrast. Znači, Mili, ti ovako drži. Snimaj. Ide, odmakni se malo. Postavi ovako. Ovako, makni malo ruku. Namjer, ovako. Ovako drži. Okej. Ljudi. Tako gleda, prati mene. Ljudi. Okej, super. Idemo. Piši, Kiko. Jer te snimam. Piši. Sam napiš Kiko, ne trebaš mene. I Kiko sada pravi autogram na drvu. Panju, najvećem drvu ikad. Okej, smije li malo biti dramatično? Vidimo se kada ja ovo završim. Prije sad. Okej, dok Kiko radi svoj autogram, mi ćemo malo pregledati šumu. Onda si ti kriv. Ma nećemo biti daleko. Gledaj Mili u kameru, gledaj. Okej. Dok mi pregledamo šumu, nećemo biti daleko od Kike. Onda ćemo sada nešto pregledati, neke lijepe stvari u ovoj šumi. Naprimjer, drveća. Ili im to nije zanimljivo, ali naćemo nešto. Pa, evo na primjer. Pogledaj mene. Na drvetu čubakira. I to je bio Kiko. Evo vidite ovo drvo. Drveća svakaka imaju ovdje. Pa ova šuma uprilike ima tako nešto. I ovo je trava, na primjer. Hej, ne pričaj ti čeću jedan. Okej, dok Kiko tu radi nešto. Vidite šumu. Lijepa. Drugi cek će ovaj spada. Pa neka spada. Pa kako ću koji vidio? Eto ga. Radi nekako. Okej, pregledali smo cijelu šumu, drveća, nešto. A vidite ono, cijela šuma je velika i puna svega. Upsić! Što nisi uzeo od nas? Okej, sad ćemo nešto drugo pregledavati. Neke druge biljke. Jesi Kiko gotov? Okej, vidite ovo lišće. Zanimljivo, pošto toliko lišća nema puno. Okej, sad ćemo vidjeti neka odrezana drva. Naprimjer kao, ne znam, ovo. Ovo su neko osjekli neki ljudi. Ali to nam nije zanimljivo. Kiko, jesi li gotov? Okej, gdje smo došli? Eno još dva koja su izražena drva. Ti da to zaustavim, ti sam pokvači ta video. Pa gdje sam Slučaj neke viceve onda, malo znaš, jebote, šta se više... Ne znam! Ovo... Idu dva puša, jedan ide brže, pozdrav Jernada. Pozdrav za Jernada. Pozdrav za Ermada od Kike. Okej, je li to dovoljno malo? Pozdrav za Ajda. Pozdrav za Ajda od Kike. Okej, je li to dovoljno malo? Pozdrav za Ajda od Kike.
Od nas. Od nas. Od mene i Kike. Jebote, čeki ću u glavu. Hej, ne psuj. Ok, sad ćemo nešto zanimljivo da radimo. Jebote, koja? Kiko, ima li nešto zanimljivo? Zaustav video ako ne znaš ništa. Pa ne znam kako. Znači, lijepo smili vidite, nema pojma, ja ćemo zaustaviti opet video pa se čujemo kasnije. Jebote, konj. Kakav ti Jebote, konj. Et. Hoću ja snimati. Jesi. Jesi. Ljudi, kako vidite ono malo prije drvo koje smo mi izabrali, Da, to je nevjerovatno teško. da. I mi smo pokušavali Pokušavali. i jedva smo slovo i napisali. I K. K je još teže da znaš, Kiko. K nećemo da pišemo tako da pravimo na ovom drvu. Na ovom drvu. Na tom je još lakše. Zato je koliko laga. Samo što mi nemamo potrebno materijala. Malo mi sad i čekić malo ispada, ali evo hoćete vidjeti. Evo, vidite to kako će lijepo izgledati. Samo da napravim uvijek. Da, bit će lijepo drvo sa Kikinim. Ok, ne kontam. Biće slovo K kao Kiko i bit će slovo M kao Mili. Eto, tu ja pokušavam praviti. Ki, Ja, K i M. Ovdje će biti onu englesku I i ovdje M. Ali ne znam. Ki. Jebote, konj. Konj je plemenita životinja, nemojte djeca tako. Da, nemojte. Djeca, Kiko je rodio jedan challenge koji nisam snimao, ali nebitno. Pokušaj da ne psuješ više od mjesec dana. Kiko je uspio i jedno dijete u školi mi vadi živce, ja sam nje morao reći jebote, konj u glavu luda. Ali stvarno si luda, znaš. To baš mi muškarce malo tako. Mili, zaustavi video. I kad se učim. Ti. Ok, ljudi. Vidite moju Kikinu rad koji smo mi napravili. Vidite, ovo je moje slovo M. Mogu snimiti. Vidite? To je Milijevo slovo M. Ali ne vidi se. Vidjeli ko? Tačko. Ok, sad mi tisni. Evo vidiš Moje slovo M. slovo M. Vidiš kao mi. Koje mi je Kiko napravio? Evo će moje K i K i sad pravim O. O. Da, Kiko pravi sad slovo O. Au, udari me u nogu. Nisam tu da ne stao sam na nogu. Da, baš hvala. Ja, baš to tu da volim. Ej, gup. Haj, rec. Haj. Ne mogu reći. A ti za sad ovo. Stvarno. Snimaj mene. Dede. Malo sam pramuku, jebu glavu. Ona je, inače djeca, ona je puštena sad iz ovoškog mjesta. Daj. Ok, ponovno vidite moje slovo M. Ok, da vidimo kako Kiko radi slovo O. Malo me tek sjede u mene. Ma da, vidi. Mogu ja to još? Vidite kako je on poznat građevinar. Inače zovu nas, tako da vidimo se. Inače ljudi 13 minuta već snimam. To je bilo to. Inače, samo dodaj. Vidite, evo ga, K malo liči na H. Ko. To je to. I Milijevo opet slovo